Ari muthi uria ruhonge rwa ucirithania rucemanagia na muingi na anyiti itemi kwaririria njira cia kugacirithia ukinyaniria wa kihoto, mucirithania munene Martha Koome nieranire mubango wa kuhinguraga magoti ona muthenya wa Jumamothi. We can have virtual hearings on Saturday to deal with bail and bond for those who are arrested over the weekend. That is something we can explore. Mubango uyu ungikinyanira no ukorwo uri na uguni munene wa kunina mukimano thero-ini na makiria thiku cia wikendi, kuona aria manyitwo wa gatano macungagiririo guikara thero thiku 3 metereirio gutwarwo igoti-ini muthi wa mwambiririo, undu uria ukoretwo king'urikia muingi na njira nene. Unakaa kule kwa kesi ambayo ingemalizwa, unakuta pale una overwhelm population ya jela, unawapatia wanajela kazi kubwa. Unawapatia wanajela kazi kubwa kuchunga unalishwa pale ambao ungekuwa unafanya kazi ya maana. Muingi no uthiete na mbere na guteta ni masira kwiyoraniriria na nyingi kwigucia gukiurio kugie na igoti ria mwanya ona kana ceceni ya mwanya ya gutangikagira masira megie haro cia kimucii na kuhahamwo gwa ciana, atumia ona kana airetu. Cikaro ta ici ni cihanikite kaunti-ini ingi guothe bururi-ini, ari ni hamwe na Naikuru kuria muingi ugite na mweke wa guthathaurirwo mangi maria igoti rikaga kando na masira. Kwa mfano wanafunzi wa university ama college wanapokuwa na application zao za loan, kuna sehemu ambayo inafaa kujazwa na wakili, commissioner for oaths na mahali nyingine imeandikwa magistrate. Na nimefurahishwa sana na siku ya leo ambapo mahakama kama imetuita hapa, imeita wasee wa nyumba 10, watu wote wa Molo wameitwa. Na ni vizuri ndio waelimishwe kujua saa zile wanastahili kwenda kotini, saa zile wanastahili kurudi mashinani, ndio waongeleshwe na chief na wazee wake, shauri wako huko. Gerifo Tera Inoro TV, Getu wa Garimaria wa Muigana.